Dobrodošli v nov vlogmas, v glavnem. Izbiramo očetu rekelc. Zapravljamo. No, pokaž ta fit. Pokaž outfit. Mislim, čist iskreno, čist drug človek. Haha, meni je zelo všeč. Bejbe, navadite. Moj fotor je, watch out. Puško imam. Ponavadi hodimo za mene v shopping in pol so drugi zraven. Kako kompliciraš, kaj dolgo traja. Meni tole danes čist paše. Kar vzem sicer. Kar. To ni bil sarkazem. Še pa nisem videl. Da gremo še Lego kocke pogledat malo. Tita? Le tu gor sta bila. Cute. Lego, bi mi imeli kako sodelovanje, maybe, jaz bi kaj sestavljala. Yes, shopping, finish. Shopping, done. Bom vam pokazala gor, kaj smo kupila. Okay, first of all, danes sem dobila ful enih novih knjig. Yes, it's official. Mladinska knjiga. To sem še dobila. Te dve, da imam še drug tretji del. Od Saše gre. Very fancy, glavnem to sem dobila. Še nima čas se to prebrati. In zdaj smo kupila še Nice Steve. Ti so quotes, predvidevam. Vse tako imam že za Billa Gatesa, sem zelo kam še Steve kupila. To je tole, Pumpkin Spice. Kaj smo ti kupil? Božička. Kaže, parkrat si to prinesel. Je parkrat spomenil, ko nisi šibo. Ne, ko sem bila priba. Hvala. Pa gremo to razpakirati in gremo pit kavo. Ne bomo spali. Ne bomo spali, yes. Pegno. Papir, evo. Kak je šikan. Račka. Račka. Oh my god, zdaj lahko dam na stran zaenkrat. ASMR. Evo, what the fuck. Seksi! Vzela še tole Cold Brew, eno Starbucks in pa še tele so bili, so pa 3 skupaj. Koncert. To je fun fact, to je moja prva knjiga od koncerta, ko sem jo imela. Ob 250 let obletnici in je iz leta 2006. Come on. Respect that, ne? I was a child. Pa The Man Revealed. Da v angliščini. Kak je cool. Grozo. Grozo, ne tu snimati. Tvoj lanček, mislim, da je bil tiho prav. Ali pa še ni bil prav. Ne, nisem. Iz Francije. Ja, iz Francije. Tati iz Francije. Veš ti bra. Tati iz Francije prinesel. Fuli cool. In... Evo, z mlekom. Znam jaz kravato, ni šans. Ni šans, to pa se nisem naučila. Jaz sem je malo kratko. Ne, malo daljšo si moram biti. Ne, daljšo moram. Ja. Dobro jutro, evo jaz sem doma. Ura je sicer že 11:10, ampak jaz sem se zbudila pol ure nazaj. Nekje tu okoli mene je skakala Luna, pa je zelo šlo mi sobe. Jaz sem danes v Velenju, pri moji mami. Ima pa Luni pa pri mami. In ja, the hustle begins. Tudi na računalnik. In zdaj si bom poslala vse file od doma, se odločili. In grem edita. Pa se kaj danes dogajalo po mojem nički takega. Posnela bom en tak vlog, kak je biti spet doma. Zdaj sem hotela zaeditati video. In včeraj od Sephora Halla sploh nisem imala pol. Tako da nimam videa za danes.
Da bomo nekaj improvizirati. Jaz razmišljam, da bi naredila, to gledate, to govorim za video, ki je bil včeraj. Teda imamo v bistvu danes, koliko je ura? Ura je 12:30, do 7 moram posneti, zdaj ti naložiti video. Ampak ja, sem razmišljala, da bi naredila like book tour, tako imamo vsako leto, ampak jih imam večino novih knjig imam v Ljubljani, teda nima neki ful smisla to tukaj delati. Imam pa sketchbooke tu, teda bom naredila to, so let's get to work. Prvo se moram make-up narediti, and then we'll do that. Imam pa na srečo tule moj mental support. Skozi je pa men, kot mi gre stran, me je pogrešala. Kaj imaš za pisker? Kjer pisker? Ta pisker. A ja, dejansko si naredila čaj, ali kaj? Kaj pa ki čaj je? Pohorski. Pohorski. Hvala. Miklavž je bil, in ga nekaj prinesel. A, pa še za jest vam. Wow, kjer sonce. Ne, se je bilo cool. Ne, lahko se kar obujem. Super soft. Oh, wow! Iz Norveške. Si jih še od takrat šparala, ali? Ne, slučajno sem hitro letela še nekaj kupiti. Ja. No, kako so cute. Marlinka. In kaj je to? To je pa kao čokolada, Marlinka. Snack, Marlinka. Yes! Pa seveda pomarančo. Zdaj pa zajtrk. Šibe pa nisem imeli. Šibe pa nisem imeli, da si se ne zaslužim nekaj. Greks. Ko? Hej. Zdaj se mi je ratalo malo zrihtati. Wow, kakšna je nasvetla bod. In zdaj bom naredila lepo tule en tak sketchbook flip-through. Pojma nijam, kako bom to nastavila. Telefon je mačka pretežek, da ga dam tu gor. Ampak, let's see what I can do. Treba mi je pa baluna pomagala. A ja, pa spodnji del imam še kar pižamo. To imam samo za the show. Ok, zdaj sem tule dala telefon in bom začela snemati drug vlogmas. My life is a mess, I swear to God. Vsakič, ko delam vlogmas, it is so messy. Kako vrdo me bo? Ne bo me. Kaj da gremo jest? Aha. Jaz sem danes Danes mama kuha. Danes mama kuha. Jaz ponavadi preko Volta kuham. Kaj? Thank you. Maska. Kaj smo dobili, ti imaš Donald Duck? Ja, karak smo. Oh my god. Jaz sem pa kralj živali. To je pulled pork not. Everything on the planet. Fuck yes. Dobar tek. Enako. Odličen je bil. Kaj pa tvoj? To je pa še traja. Še vedno. Še je odličen. Ne, povej prvo, kako idejo smo imeli. Štanci na kroglici. Štanci na kroglici, zato da bi bil lešnik, no, namesto nogaben marcipan. Kdo nam je ukradil poslovno idejo? Ja, groza. Kakaj luška na... Oh my god. Jih boš probala? Zihar so ja, bom, ja. Kradejo mi ideje. Isto. Leko je dejansko lešnik, ne? Ne, ni. Ja. Niso jo realizirali, tukaj smo se videli. To je zluška, ne. Zdaj pred filmu smo poskusili, da bi delala reklamo zdaj. To ni sponsored, ampak pejte kupiti Mozart Kugel, se ne grejo v stečaju. Niso Mozart Kugel, to so... Togod. Ja. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Še vedno marcipan, ne? Jaz bi mogla res fejst imeti potrebo počakati, da bi tole jedla. Mozartove so boljše. Nekaj je. Valjda, da so Mozartove kugle boljše. Ju. V glavnem, to bom jaz lepo zaprla in jih bom strigla, jih bom gostom, ki jih ne maram. Lep je pa, to mi pa všeč. Ja, gremo v krasitelko. No, zdaj si jo zbila, zdaj pa ignoriraš.
Še jedno vstav. Kje je Luna? Ej! Hej! Aww, cute! Jej! Ne se mi make-up dal spucati, verjetno ga bom pol. Ampak jaz sem v posti. Francis down. Skyfall! He needs medical evac. Še vedno sem rekla, da bom pogledala enega na dan. Danes je 6., 7. in gledam šele 3. po vrsti. Teda moj plan, da bom pogledala vse Bonde v decembru, I guess it's not going as great, kakor sem pričakovala bo. Se bom potrudila, da bom pogledala naprej 2 na dan, da mi rata. Ampak vse Craigov bom gledala vse. Vse nekaj, oglavnem, grem zdaj film gledati. Jutro bom imela en event in moramo doma odnesti petticoat, ki ga imam za podobleke, da bom imela eno vintage obleko in pač. Da, Luna si je najdalje novo poslo. Super. Tež pa evo me, jaz sem si upravila make-up dol. Oh my god, da je Frestač. Oh my god, je cute. No, smo včasih nekaj imeli nekega Mozarta takega. Spomnim, kje je. Mogla bi narediti enkrat dejansko tor teh polic, ker je kar ene par stvari tukaj gor. To je za današnji vlog vse. Upam, da mi je bil všeč, čeprav je bil tako malo chill live. Včasih mora tudi tako biti. It's vlogmas. I'm already done with it. Oh my god, Luna ta kljuška nas pizda. Gre to. Samo 6 se vam vidi. Luna! Luna! Leo! Sorry, ker te budim, lahko spiš naprej. Pravno, lajkajte tale video, če vam je bil všeč, subscribite se dol spodaj, napišite kaj komentar, vprašanje. Zdaj je pa užutek, da jih ne berem več zaradi tega, ker niso več originalna. Tako da napišite kako originalno vprašanje in bom odgovorila. To je to. Popejte me followati na Instagram. Ja, lepo se imejte, veliko se smejte in vidimo se jutri. Ciao!